Barang-barang MDC ni admitted question number 1. 2021 rang BC ni simi tabok jora. ADC hafang kabangma jurnal tei sub jurnal tangnok tangjaka. Kaipsik tangjaka katal jurnal tei sub jurnal. Tangwi tongkang ke sinamusu. Sini barang-barang MDC no belai hambai. Niti Aayog ni Fan 2021 ni onek construction ni samung ke pending gu. Piaba construction tabok su jara kaibri paikha wejuno tak tutisha sipai jolawo promote nokor kumtiwo ompi nodo dosda kaibri sabjana hingke pajak te inauguration do injak te soita tongu kosong tiari kalatepa nini gorakapa aro kaini chamusoli tongu tebe punoputiwo raskandi dolaiwo roisabari khoiwo timuto te gumtiwo kila total soita ana construction maksate 90% paikha maksa 80% omake samung payuni phaiting thangui tongu amai Black hambai kaisa subjournal ni estimated cost engkar 1 koti 5 lakh engge total 10 koti 50 lakh ni among 10 ta subjournal office construction khaijak mani kaibri paikha te 6 ta paite te jabong payak khotongo bibhinno bhabe ni land ni issue forest robo kelai point omahake doi samung seme ni bagai payak nguto hambai chairman admitted question number 2 sini barang-barang chairman bising tei sini barang-barang adong sadabar koloni sumuno DTADC hapang by Naikoljar Thengrung Bedek ni bising tei sports school snamnani wan subject tong tumuno tongui tongke bobo amcheyo jengjak nai tei bufur ni simi school no doglam phiok janai bini question tongmani aboni phirok mongke DTADC hapang bai naikol jak chini bubagrani chaitokman bising tei bini tidul ma bai tei chini honorable CM ni naikol phangbai ching omono poila chini DTADC hapango kaisa jeng thengrung eba chini sports school jeng mana thangi tongo awan bagi ang chini bubagrana poila no khulumbo te chini honorable CM no hambairibo o jarano jeng chini specially chini sports je hamjak tongnai no jeng o sebri mawan bagi jeng kereng thamo jeng khlain jaraman kha kaisa hangkai kila andar Gumoti June tek kaisa hangkai jompo jola andar sipai jola June tek kaisa hangkai Longkapura andar Khwai June o kaitham jeng tabuk already sanction samung jengi tongo chini kila bai chini sipai jola ba ta Longkapura ke almost jaga bo confirm kha ajago jeng beskang no jeng foundation sulle khajanai tei ke orang bade bo tei kebangma thai eba south north dolai eng oi bo jeng project jeng pathokja tongo khaklayo thaini jarrago chini a project no jeng manana approve ngi phaina chini sports labar rong bagai eba chini thunggrung rong bagai jeng beskang bongni thinang no jeng thumungni bedek sinamani khaklayo amsino jeng phaini jarrago jeng teibo one suga tongo chini sports school jeng te kubuni thai barinan bagai jeng almost jeng project bo jeng pathokja tong hambai busuk ke ongkha agan yamon kisa sakai hamna honorable members subno mote hinkai je প্রশ্ন খাইনাই যে প্রশ্ন করতাম বড় পয়লা সাপ্লিমেন্টারি খাইজাকানি রাইট দিজাক
하오네. 아무도 발밑에 가있던거. 그러니까, 우리가 이도 어려진이 이제 포스트나 그냥 honorable member 소다걸 꼴을 바짝하가. 그러니까, others member를 앞으로 가, 아수면이 오지. 그러니까, 바로 소다걸 꼴을 필라, supplementary 간연 거기. Vice Chairman sir, on a supplementary income, যেহেতু চিনি তাবু জুন 10 টাকা প্রত্যেক জুন স্কুল হয়তোবা চিনি কন্ট্রিবিউটেড সংরুম নক অবতাंगन बागै কোনো ওয়ান ফুজালে দं তাই গैसेंकै थांनाय बिसिओ अमरपुर जुन साकलायजांमोन यागुलो अमपियाम जायो कायसा स्पोर्ट्स स्कुल नक थांना बागै प्रपोजल लिजामोन आबोनि ब अवस्थाव आ प्रस्ताव बिजाक ब अवस्थाव दं अब किसा साजादि बरमनां चेयरमैन सानि बिसुते जिनि आदंनि फिल्मो जों खुंताम तो जों अलरेडी एप्रुव ने जों नाबो प्रोजेक्ट एप्रुव ने जों ता सामजन लाबखा चलि दङ खुंनि जागाव टेक्निक जानो हागौ ते जिनि ओमपीसी नि या जिनि नॉर्थ साउथ ते जिनि ओमपी जागाव जों प्रोजेक्ट पाथुजा दङ किन्तु दाबो प्रोजेक्ट एप्रुव खायनो त साकानि लेभेलाव जों आबा नासिङि दङ खा खलायो जों माननाय ते जिनि खते खरसा बरं गोनांनि सुंमंगं हांके बिनि रा कायसेनि बुसुगो 1912.994 lakhs kaisa khungsa ni sports school ni nengkai khungtam ngraka te phaina jarawa जों project ko patha tongo abo hopefully daki nonga ni khaklai hambai word in ko borok angje simane hike that is politics sports the word abo actually ठीक था abo किसी नहीं ने बगे yang कोई जाओ It may be clerical mistake. Maybe clerical mistake. Future correction khaji. Nakati kita kongrai mazagai khorang payang nai. Borong ganang chairman cha Sini borong ganang MDC Sanjit Liangni admitted question number 3. Bosungka ADC Prosason ni uduge kabangman doktoro chakri nanani new prokriya chimani boni pabongni obostha bahai. Ti bonong kopro pairo janai 2 number. 3 number hanke botumani bagai asing leri tongka. Sini borong ganang MDC no belai ke hambai yaparu jotoni bukuwanu omahai question chutu sini borong ganang MDC simiya जों लाइ थांनाय बादै द जों प्रभिसन नारखा sini recruitment ni bagai जों फाइनेंशियल कॉन्फरेंस रावैनो विभिन्न दफ्तरनि जे वेकेंट पोस्ट न रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै प्रसेस खायमोन जों जत सायमोन जे लाइफांनाय एडिसि नायनाय र साख्रि नाफोराव रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसिओ फायमोन यागल बाहायके न्यूट्रली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खायफैनाय उनाव जों अफिसार बेदेक रगो अफिसार बेराम रगो साख्रि उनानि जाते जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशनाव गाहाम खलायै स्मुथलि चालावगानि अमाहाय वानसगै जों रिक्रुटमेंट खायनायनि परीक्षा नायनानै सुरु खायखा गे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमाहाय परीक्षा आगिराव नायाखुनि बागै बरगो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस जोंखा थं प्रक्रिया पाइखा पाइमेनि यागुलो जोंनि फाननि बागै कसाजाक जे प्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस मानाय ताक्लायनि बाजेटबो आं बाजेटनि स्पिचबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी तंमाय न जों थुं नामै फानो किसा वेकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै
almost 180 crore motor budget ni provision of total job recruitment khaine ni bagui जों provision na rakha inga lemani karon bo no je kabangma written examination sinoro kuno asuk 27,000 candidates rokno porikha nanani moto sini kuno amok kore facility kore ge state ni kabangma school sini school college hai jagaro pray almost 78 center of porikha na jakha ge borono scrutiny khainani ba nini porikha khata tanani evaluation khaini onek time ni bepar amoto जों tini interview na ha walk-in interview na ha bas netani boni jaiti gosti nini kharab se tolni omo rodi hi जों nalai meya jehetu porikha na mani merit boron bisingo merit ni no select khaini hnoi naikhanke omo prokriya omo haike dugui thangka asa khayo जों jini budget taklani budget जों je provision narumani omo khanke taklani bisigo जों recruitment khaimana hambai